Aremi a macani kuma githii-ini kia Makomboki kaunti-ini ya Murang'a ni mahete mukana mururu arugamiriria aria meriga kurutururwo wabici na mithingi ya uhuthiri moru wa mbeca na kuhotomia urimi wa macani, makiuga riu ni mambitie kuingirira na gutharia mihang'o ya urimi wa mumera uyu. Aremi aya maugite kiambiriria gia kiumia giki aremi matiatuire macani mao kuona kwari na ndumiriri ya nyagirio, makiurio matikanaumire gutua macani. Kwina andu mari demonstration makenda gusabotage gitinga ritu ni mbeca twaregetwo ni KTDA itiaregetwo ni Makomboki na mutino uria mekire muna kana mahitia maria mekire muru ni guthi Makomboki Tea Factory netu yaregete mbeca na we are appealing to the KTDA ni wega murimi akirego mbeca ciake akamenyithagio niguo tukeheria mathina maria marakora murimi thiini wa payslip yake twathire mabengi tukiaga mbeca. Taru ngari yumite igoka factory gakora gutire macani na ni huthirire maguta na ni turari handu ari othe me factory tugacoka ningi aruti ucio thio awira bo matitiritio na ithu ni turu tutigatue macani hathara yo yothe ya muthenya ucio ni nene muno itinga ritu na tutingihota kurehana ithu tukarengwo. Thutha ucio gukimenyekana ni mururungano wari utavanio gikundi kimwe kia aremi gigitetia urugamiriri mweru na kuhuthira mbeca uru ona gutuika mbeca iria ciarengetwo aremi ti urugamiriri uyu wekite undu uyu. Akorwo ni aria makoretwo marihota athurwo a director ni magire na rita ria guthurwo kwa ni tondu ni twathire turi aremi na tukithura director iria twathurire nacio cietererwo ihinda riario irute wira tungiona ithuĩ turi aremi tondu ni ithuĩ hinya wao wa kumathura kana wa kumathurukwo tungikona ni marutite wira mwega ni tukamacokia. The Deputy President of Kenya Rigathi Gachagua ni amerire metere 2024 niguo gwakorwo kwina ithurano magoka marwirire ite akorwo mena ngoro ya aremi ni makamahikura na tondu ni amwe mara sabotage uhoro ucio na ku finance maundu macio. We are appealing to them tondu murimi akinya o ikinya ni mekuona repercussion ya murimi. Urugamiriri wa itinga riri ugite ndwaheanire ndumiriri ino guku aruti wira migunda-ini ya macani riu makiuga macani maga gutuo nio mekoraga haceke. Hiyo siku yenyewe kwa ukweli watu wengi tulilala njaa kwa sababu ya mtu mmoja ama wawili ama watatu. Tulienda kwa matajiri kwa pesa hata ya unga hatukupata kitu. Tulisikia majani imefungwa, tukaanza kulia, tukashindwa tutakula wapi, tutalala aje, tutakula nini, tutaenda tuibe wapi, majani imekauka. Sasa majani imetoka wanatuambia ati majani tena hakuna. Tulishindwa tutafanya nini, tutaiba wapi na hakuna kenye tutafanya, unga ndio imefika 200. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩta Kamau wa Mwangi.